Deputy Attorney General, Dr. Justice Srimsai. Or the Atuja say, Ora no, okay, Ora. Operation Recover All Loot. Investigations are omaye, amampeni, epa omusu omonyeno. Omoye no, nipa omuhu se, ebinum omaye japade bi, ebi akodi omunsem, ananse, no mebia form sa asiye ni ade no. Or the Atuja se, omose, omo edebeba ana ombe return na oma corporate ama omo so eka ho a edi oma edwirim no omo ama aban ensa kan sa enoma ni nyina na ose Deputy Attorney General Dr. Justice Srimsai reveals that some individuals implicated in oral investigation have agreed to return misappropriated assets and cooperate as witnesses to help implicate others. Well, yate good news. Say omo agiatum say omo edi oma edwirima na omo afo meye japade bi anampo kro meye japade bi akodi omo nchen eminim say assets no ye wo liquidity ones a eye sikasem ebi monetary money sika enukura so timi eye assets eye quick assets ni bi entimi nim say eye sika o say eye dan o say eye car o omo amuni wo mudi nkomo no omo so omo de beba omo be return. Now, if you want to cooperate, I witness it against almost what do my dream. But say, and America to you, Dr. Justice Srimsai, and your boss, Dr. Dominic Ayene, Attorney General. Yes, baby, I drew no. Here, no, my say, you're transparent. Sankro fu ya obedi o my dream no. Ye here name and shame. Na ye name omo ne ye shame omo a. Ebe detail ade se omo nso ye saa no ma no a onko hye kokoam se mesan de ba keke na emo mo behu se oman no begu nanim ase ama yehu se oye mambofo oye obi a boman oye obi a wadi o man yehu na saa tag na beda ne so ama obi nso a wo hwe se me so meye oman ne saa no ohun bi abanimu enti Attorney General Sankrofo mu din minim say ye report auditor general wo mo aka ni nyina no a institutions asa no mai koso nyina no odi tudwa obodin ene na University of Ghana kire se wo mo nye overpayment bia ne adade wo mo be kire wo nsemu no enti fadin no tudwa ma ye hu nkrofo kro hefo na edi wo mai dwirim and they are willing to return the assets den assets kra ma ye hu name and shame so that they be deter omo aka no ko yeti o man mo mbesa obu nse ne namase we need transparency ma yehu san krofo kro no na yehu so mo ya mambofo ekina bi kura no ye be mo appointment foforo da achi bi a yehu so ho akwawe we nipa boni ni obesa di o man boni e ma mo mfa nhye kokoam na nkoye saa na ise o mo dia ba wie we recovered this o recover everyone o ma yehu o mo name and shame them so that e be deter others no from doing so. Nhyira 104.5. Eti Dr. Justice Srimsai, ono boss. This is my message to you.